gaeng re ne le mathata le basadi ba rena le banna ba rena mešomong dikerekeng re ne le mathata le bagotsi re ne le mathata ka kapa re rwele re a imelwa ke le ka go bontšha gore ka nako nngwe ge o dutse fase ka lapeng la geno kapa ka lapeng la gago o na le go tekwa o ka re mathata a gago o ka re a feta a batho ka moka ga bona mo lefaseng ene ka nako o tekwang jwalo go tla moya o mongwe šuo mobe o re tšeele bophelo o dikhutše wa hlaka go a swana ebile ga o kere tharollo ke kgale o rapela modimo ga a go fe diphetho tša maleba ke kgale o phasa badimo ba geno ba go feila ke kgale o llela go baruti ba gago ga ba ne mogola nna ge nke be le wena ke be ke tlo no kry-a ntwe nngwe ya go se jewe nna ka ija ka hwa ka dikhutša nna ge nke be le wena bona gore na o šokiša jwang o dutse wa nagana batho ba tipsina ka nnete go lebelela kua a ke jwale o ka ga geno kapa o ka ga gago ge o lebelela kua tseleng o tseba batho ba feta ba bolela ka difounu monna ba sega go bose o tseba ba bangwe ba feta ba bina ba bangwe ka kapa ba feta ba opela ba ka kapa we ba bangwe ba feta ba tshwarane ka matsogo ba ratana bana lefase le bose o re o sa maketse batho ba ba thabile go mo strateng fa go tsene founu ge e tsena ba go kgantšhetše ba go botse gore monna nna re kae wa tseba re tiketlile go bose wa tseba monna ko re go lla dikutukutu di-cooler box di tletše wa tsa go bose re a tipsina ge o fetša go beya founu fase moya ola o re wa e bona ntwe ke bolelang ka yona ino tšea thapo ebile a gone motho o noši ka mo ge e ka ba gone le batho te tswalele ka kamoreng ya gago o no tlema thai ya sekolo kapa o tleme thapo kapa o tleme lepanta o no te tšeela bophelo o te khutše bona o a sokola o a hlaka ene ka kapa ka baka la gore o dutse o ne o noši nto nngwe le ye nngwe ye o e kwang ka gare ga kgopolo ya gago ka gare ga ditsebe tša gago o bona e le yona tharollo ya mathata a o neng le ona ka moka ga wona wa tsena ka kamoreng kapa wa tšea thapo elo kana ka gare ga sekhulubeke wa ya sekgweng ge o fihla sekgweng wa tetekeletša wa tsena ka kamoreng wa ja tša go se jewe ka nako nngwe ka kapa wa ba le mahlatse ke tla gore ke mahlatse ka baka la gore ka nako nngwe o ne gore o tetekeleditše kua sekgweng lekala le o tetekeleditše go lwala la thogela batho ba bona o e tla o kitima rrego le go goiša o šetše ke lerwele le lengwe le lentšhi kudu morago ka baka la lešašale ka nako nngwe wa hloka mahlatse ka kapa wa re ge o tetekeletša wa hwa ka nnete ka nako nngwe wa nwa tša go se nwewe ka kapa ge ntwe e thoma go ripitla ka mo maleng o thoma o e tšwa makebu wa ba le sebete le matla a go tšwa ka kamoreng wa rapalela mo phasejeng ba go bona ba go fa thušo ka nako nngwe ya go ripitla go fihlela e go bolaya jwale ngwanešo mathata ao a gago ngwanešo ke a mannyane kudu ebile a na le tharollo gana ka ditsebe tša gago o seke wa theeletša moya wowe gana ka ditsebe tša gago o seke wa theeletša moya wowe ke moya wa satane moya wowe wa go fora batho ba na le mathata a mantši kudu a go feta bothata bo wena o lego ka gare ga bona go ne le batho bao ba hlakago ka nnete wena ge o ka no ya gona kua go baruti ba gago bao moya wo o go botšago gore ga ba re selo ga ba ne mogola ka nnete moruti a ka go rapelela wa fola ge o ka ya go bona batho ba go tshwana le bo Professor Moremi o ka bona o thušegile bophelong ba gago ngwanešo ge o ka tla gona mo pitšeng tše kgolofa o ka bona o thušegile kudu ka nako nngwe ka kapa radio a ge
o ka bona o dutse fase le batho o boletse le bona o ba hlaloseditše tšeo di go tlaiša go bophelong ba gago o ka bona ba go file maele a tharollo a re ya lebogahle ka kapa metsotso ke mehlano fela go ikela go area lesome 5 minutes before the hour 10 o'clock ka gare ga moago kgoparra wa MCRS Media House kgauso le mmele o mogolo wa R573 na ke nna morwa motšha maubane ke ka kapa radio. A ke tlo ya ka mola go moroka Professor Moremi
ke mo fe sebaka a tamiše motheletše kgolele kgauswi mo a re theleditšego a le gona ka kapa ya radio gore batho ka moka ba tle ba kgone go dula fase batho ba tle ba kgone go kwa tšeo re di apeilego ka gare ga dipitša tšeo di kgabakgabago ka nnete dipitša di abela motheletše wa motse community radio kakapa radio ka go rialo a re anamela sefala re anamela o gopole gore ge e ka ba 96.3 FM ga go fitlhele o ka re topa fela go www.mcrs.co.za gomme a re live le tlakeleng la Dr. Moremi la Facebook o ka tsena gona fao ke moka wa itemogela go bona tšeo di diragalago ka fa ka ga seyalemoya ka kapa radio le gona ka fa le letlakaleng la YouTube ya Dr. Moremi ke anagana gore re gona fawe gomme moroka ke tla ka go wena mongaka ke go fa sebaka se gore o tamiše motheletše kgolele kgauswi mo a re theleditšego a le gona professor a ke go leboga malome ka kapa a ke dumediše magoši ya borena banna ka mokana ga bona ba tseta ba mošate ke dumediša baruti ba porofeta mangaka a borena ka moka a setšo ke a le dumediša ka mešomong ya matsogo ka go fapana gare ga dipetlele ke dumediša batho bohle ke sa hlaole motho ba gešo dikerekeng ka moka re khutšo banna ga e be le batho re kgoneng go phela ka khutšo re kgoneng go phela ka lerato malome ka kapa ga ke go tamiše mmogo le bašomi ba re šomago le bona ka fa banna ba ga borena bo Kenny Lucky Malefo ka mo re a batama mmogo le go dumediša balli ba rena ba letšatši ba bošegong ba lekgono ke la bone lekgono ba gešo ba le leng gore ba tloga ba nyaka go tla košeng koša beke re bina kua mehlareng re a boa re bina le ke falbanka tše ke tše pedi go ne falbanka ya ka mo thoko ga masemola go ne le falbanka ya ka mo gausu le digwale re tla be re le ka mo falbanka ya ka mo gausu le digwale le tleng re tle re boneng gore re bereka buang ba di-business go na le taelo e re e dirileng ya di-business re kgopela gore go tseba gore o ne le business o tikemišeditše go bereka o bona gore wa kae e tla taelo e gona ke e dirile o tlo o ikry-e ka pela o tlo o ikry-e kgwedi ga e fela le wena o topone o le motho malome ka kapa nna ke a leboga balli ba rena šiba re ka tšwela pele le bona ra kwa gore go bereka ga buang ka nnete professor re leboga madume mongaka re leboga madume a gago a boruthohle re amogetše ka diatla tše pedi diatla tše borutho gomme pele nka ya ka mola go balli ba rena gore ba re fe madume fela moroka ke rata go fetiša tabaše ba theletše ka moka bao ba theletšago seyalemoya sa motse community radio ba tseba gore dibeke tše tharonyana tše di fetilego re ile ra ba le taba fa ya leloko la ka kua seabela ga selepane leo e lego gore mme o be a tepelaetša kudu ka ditiragalo tše di lego tša modiragala ka kua sepetlele sa Mmametlhake mo e leng gore o ile a tekereya a timeletše ke ngwana ka fawe ngwana ka morago go a tšwelela dipolelo tše e leng gore yena ga a bolela o re o boditšwe gore ngwana gagwe o tšhumilwe ka phošo ngwana o be a ne le 3 months jwale le ya gopola batheletše re ile ra tekereya re le gona ka fale ka bo seabe bo mešate bo nokaneng tleliniki di-police stationeng re emaemele tšona re nyaka go kry-a taba e gabotse gore na taba ye gabotse e tsamaile jwang e kry-agala jwang ka kapa radio re le boditše ra lefa gore re sepetše jwang go be go šetše fela polelo ya mafelelo ge re bolela gore ba sepetlele sa Mmametlhake ba kgopetše nakonyana ya gore ba lebelele di-file tša go bontšha gore ka nnete ruri ya mmankgonthe di a kgokgo mme o ile a bonagala ka gare ga sepetlele sa Mmametlhake ka nnete ngwana gage o ile a admitiwa ka gare ga sepetlele sa Mmametlhake na ka nnete
Maloba ke maabane ka kapa radio ka laboraro ka laboraro la maabane a lebolaya podifa re ile ra kopana